نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kemana? Bab 20 ni. Wakilah yuja'alu. Wakil bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wakila lanten ucapaken apa sing den ucapaken yuja'alu malakul mauti ahada kaffaihi tahtal ardi as-sabi'ati wal ukhra yafuqus samai fawqas samai. Yuja'alu ten dadekaken sapa malakul mauti malaikat maut didadekno ahada kaffaihi ing salah sijine epek-epeke malakal maut den dadekno tahtal ardi ing dalem ning sore bumi as-sabi'ati kang 7 wal ukhra utawi epek-epek kang weneh iku fawqas samai ana ing sak ndukure langit as-sabi'ati kang kaping 4. Fayakhudhu mongko ngalap sapa malakul mauti arwaha ahli samai ing pira-pira roh penduduk ahli langit wa ahlul ardi lan roh penduduk ahli bumi. Wala yabqalan ora isih lan ora keri fil ardi ing dalam bumi illa iblis kejaba iblis. Wala yabqalan ora keri fis samai ing dalam dukur langit illa Jibril angin malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail kejaba malaikat kabeh niku alaihimussalam. Wa hum utawi kabeh iku alladzina ya wong akeh istathna kang napa niku wau ndhewekaken hum ing kabeh sinten Jibril, Mikail, Israfil, Izrail sapa sing ndewekaken nyejekaken Allahu taala Gusti Allah taala fi qaulihi taala ing dalem dawuh Allah subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Lengkap ayat ini kah? Wa nufikha lan den sebul fisure ing dalem sangkakala trompet malaikat Israfil. Fasaika mongko klenger sapa man wong fis samawati kang tetep ana ing dalem pira-pira langit wa man lan wong fil ardi kang tetep ana ing dalem bumi illa man angin wong syaa kang ngersakaken sapa Allah Gusti Allah. Ilaman kejaba wong syaa kang ngersakaken ing man sapa Allahu Gusti Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Nah nika ayat se nerangake tentang katipun panapa cara Allah Subhanahu wa taala nyedain penduduk-penduduk langit dari golongan para malaikat benyedain penduduk-penduduk bumi dari golongan manusia ben golongan jin.
kejaba beda orang sepacet dening Gusti Allah kersaki tak mati saat nikah. Pasera nikah di antarana Jibril, Mikail, Israfil, Israel terakhir. Nikah di budi nikah. Karena ki andi tugas bangsa bangki nangan. Malaikat Israfil andi tugas, malaikat Israel andi tugas, malaikat Mikail, malaikat Jibril andi tugas bangsa bangki nangan. Sehingga kersaki orang lain pada mati cuma 4 golongan tok ni kasi tak mati. Adapun lainnya wala yabqa fil ardi. Ada saya mati dalam, ada saya odi, ada saya karen yang atas bumi fil ardi kecuali ibadah saya odi. Golongan iblis di budi gini kah? Kalau terakhir iblis ni. Nah, cara ndak remah. Cara nanti ke beda keterangan yuj'alu malakul mauti ahada kaffaihi tahtal ardi as-sabi'ati wal ukhra fawqa as-sama'i as-sabi'ah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada malaikat maut salah satu di antara telapak 2 tangannya, yang satu Allah Subhanahu wa taala letakkan telapak tangan tersebut tahtal ardi as-sabi'ati sabak ditaruh di bawah bumi yang ketujuh. Wal ukhra fawqa as-sama'i as-sabi'ati, adapun telapak tangan daripada malaikat malakal mauti kelak sabak ning di atas langit sekabing petok. Tentu ya tas beda, beba juga beda. Kebesaran Gusti Allah. Nah, karena tangan malaikat pun beri atas langit. Malaikat pencabut nyawa juga berning bumi sampai tembus ke petong bumi. Fayakhudhu arwaha ahli samai wa ahlil ardi. Kemudian beliau diperintahkan untuk mencabut nyawa-nyawa makhluk yang ada di atas langit wa ahlil ardi, lan makhluk yang berada di atas bumi. Wala yabqa fil ardi illa iblis. Tidak tersisa sama sekali di atas bumi melainkan iblis. Karena iblis di budi. Minta lanjut ngomor tak mati deh yo. Lain kabeh mati sampean tok di. Teh perlu iblis sampean. Wala yabqa fil ardi illa iblis. Ada si akare penduduk bumi nika saudi atas bumi nika kejaba sira iblis. Adapun sing atas langit wala yabqa fis sama illa Jibril, cuma ring 4 si tak mati saat nikah. Beriata si kale kapi malaikat maut. Jangan baca tanang beriata kari nyaman nyambuk bon. Tebu si atas langit. Tebu sebenarnya bumi. Tebu kapi. Iblis baca de pelanjang umur dening Gusti Allah sampai dina kiamat. Tak mati iblis ni. Orang ki boleh mati nah. Iblisnya dak mati nah. Sampai dina kiamat iblis ni ketak mati. Tugas apa? Tugas aku dah umat manusia. Tugas aku dah orang Islam. Tak kening dari ada, dari budi, tak kening dari kanan, dari kiri, tak kening dari atas, dari bawah. Sampai dari makirana iblis gila ada putus asa nah. Terus usaha, terus berusaha sampai benar-benar patuh benurut dengan perintah iblis gila. Engki pelancang umur bi Gusti Allah bilin sampai dina kiamat tak mati. Ya tak sakit. Tak klesma, tak beto, tak bilek. Ya ada dokter iblis ya ada. Spesialis iblis dia sobung. Tak tahu sakit. Kan orang ni sandi sebarang pun. Sedangkan mau sona tak buambu, mau sona tak ada putus asa, mau sona terus menerus gencar menyerang daripada umat Islam ni kah? Sa'roba iblis, sa'roba setan ben bala tentara nah. Ternyata manusia negala tenang. Khusus semun telok ning telok tempat nikah iblis turun tangan tibi. Biasanya nyoro anak buah nah. Ya, banlah cukup. Kelas kecek ya. Ada kuda detok gelem ya. Syarat berat nih ke iblis turun tangan tibi neng telok tempat nih. Pertama indal istihdar, mun bedo orang mati ya. Mun bedo orang barak mati iblis nih kah dengan sekuat tenaga terus merayu terus mengajak orang sesekarat gila untuk
mengkufuri dekat Gusti Allah, tak iman ke Gusti Allah. Cak sampai orang yang mati dalam keadaan Islam. Cak sampai orang yang mati dalam keadaan iman. Indal istihdar, ketika orang kelak para mati ya. Makan mun orang saya itu aja cak tina. Terus berengin kena bane bacaan Allah, 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 Allah. Terus cak buambu sampai detik terakhir, sampai nyabat terakhir keluar dari aban, dari kerongkongan. Allah, Allah, Allah terus. Karena saat nikah iblis bukan berjuang untuk matiin orang nikah, saya kira mati kafir. Nomor 2, ketika inda iradati taubah, mun beda orang atau betul. Iblis turun tangan tibi, berarti nikah keadaan genting nih, keadaan gawat nikah, darurat wis. Nah, apa tobat iki ngode ben. Wis lah happy terus. Seneng terus iki mulai tua baru tobat. Ki ngode tobat tidak mela gila bi orang bandeki. Bodreng tobat terus ya sampai orang ria tobat. Anak sehat terus iblis nih. Cek sampai orang ria tobat, mula tobat elang tu sana atta ibu minad dzambi kaman la dzambalah. Orang si tobat dari dosa padan orang tandi dosa sama sekali. Atta ibu habibullah, orang si tobat kekasih Gusti Allah. Oning iblis nih cek sampai orang itu detik kekasih Gusti Allah, cek sampai orang itu tandi dosa. Makan mudah orang tobat, lang iblis, penggak iblis, cek sampai orang itu terjadi tobat. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biat tobat. Kanjeng Nabi biat tobat, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi wal lailati akthar min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Demi Allah engkau aminta sapa ora istighfar ben atobat abeli dekat Gusti Allah dalam sehari semalam tak kurang dari 70 kali, bahkan dalam riwayat 100 kali Kanjeng Nabi ini atobat. Benih polan tadi itu seorang atobat nih kan. Mari abajeng surah atobat. Mari ngaji surah atobat. Apa karena amal gue sampai banyak saya tak cocok, banyak saya tak keratu. Mereka mari sholat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atobat Kanjeng Nabi tadi itu sa tobat. Lamun saumpamana gelem ngalakonen dosa-dosa lek sepora bi Gusti Allah tobat dengan nikah. Dadi kulit sampean niki mau tobat setan ngelanglang. Engki ibadah bae deki. Ya jak kanjana. Tak kenceng dan lain sebagainya. Nikah usaha daripada iblis, orang nikah jak sampai atobat, mula atobat empon, tandi kanca iblis wis. Nomor 3 indal khulwah. Pertama indal istihdar, mun para saya nomor 2 inda iradati taubah, ketika orang gelak taubat. Nomor 3 indal khulwah, mun beda orang laki bini wa dua. Sikat wis. Dan tiap ya rezeki nomplok re makden re. Karuan nama boleh bandring bini kadaria. Tuli beri wis. Mon temon yom jiom mari yom jiom terus sampai terjadi zina. Mulai terjadi zina, berpesta pora iblis nih kah? Elang ibadah wis, elang ilmu wis, elang kapi sebarang kali lah. Mentuk sekian puluh tahun kening zina sekalian elang wis, locot kapi ilmu locot ibadah locot gelar kapi ada. Maka telok nikah adalah keadaan sangat darurat bagi iblis, cek sampai orang nikah terjadi hal-hal positif. Mun para mati ya, mun bereng atau obat mun beroreng dua-duaan laki bini sebagai mahrumah. Tengeren nih kah? Cek sampai ngalbeng ngalkul panjenengan ngelakonin abri kesempatan ruang gerak deke iblis, persempit ruang iblis ini ya. Mun sampean kencing atobat, cak dentek laku du malam saat atobat tuh. Cak dentek laku du malam saya berbuat amal saya bagus. Cak sedekah saya ngaji ya. Abeuna kerentek terus berangkat, terus sedekah, tuli keluar, terus ngaji ya.
jalan tak usah nyari kanca tak nemu ngaji nyari kanca tak kena nemu ban jalan lebih tibian kanca lagi medek mun kenceng mun tak kenceng masalah pada di sepeda motor nduk kancane sing ngaji tak kira nemu demah tak kira nemu kanca sampean jalan lebih tibian lagi nemu kanca ya paling pemelenggo pi kancan ambu dinak gelu sekejap kelopai lah burung sing ngaji tak usah nyari dukungan tak usah nyari kanca monetara pengajian engki sampai dina kiamat orang itu tetep tak kenceng dek bareng saya bagus nih kama mun beda mun dalam ate kita cenderung dek bareng saya coba tapi mau paksa orang ria tobat jadan teh laku du malam la turajji fi ala salihati lal ghadi la'alla gadan ya'ti wa anta fil lahdi laku du malam saya tobat laku du malam saya berbuat bagus saya ibadah mungkin laku du malam datang keng belum jenengan tak nutot ke laku mana ada saya semaja ada saya ajamin saya lanceng umur sampai 2 hari ya nah ada saya odik ning dunya ketika neka saat neka kecuali iblis elange 4 Jibril Mikail Israfil Israel aneka atas dasar dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun wa nufikha lan den sebul fis suri ing dalem sangkakala fasa'iqa wa nufikha lan den sebul apa man fi apa fisuri ing dalem napa niku sangkakala yani serompet fasa'iqa moko kelenger sapa man wong fis samawati kang tetep ana ing dalem langit wa man fil ardi lan wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi illa man kejaba wong syaa kang kersa sapa Allah Gusti Allah lain mate kabi malaikat mate kabi sedah ada seodi edunya sedah kabi karena tangan nga malaikat napa PN malaikat nika delepak na malaikat sekanan nika sabuk ya tas langit sekacer sabuk ning dalam bumi tembus sampai betong langit kare nyaman ngalak saya perintah langsung sakala nikah 1 kali sebulan mati kabi kecuali orang sek kersaki dening Gusti Allah nah nikah penjelasan dalam Al-Qur'an wa Nabi Hurairah talan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala sak temene Gusti Allah taala iku khalaqon dadekaken sapa Gusti Allah asura ing sur ing semprong sangkakala mun khalaqa maknana dadekaken mun ja'ala maknana juga dadekaken cuma bidana khalaqah nikah penciptaan dari Gusti Allah tanpa melalui perantaran manusia. Khalaqal arda tanpa edesaren campur tangan manusia. Khalaqal jibala, khalaqal insana, khalaqal arda, khalaqal jibala, khalaqas samawati wal ard nyiptaaki penciptaan berarti Allah taala sing nyiptaaki secara langsung. Khalaqas sur menciptakan sangkakala Gusti Allah sing nyiptaki mun wa ja'ala nika Allah taala melibatkan manusia wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja terus wa ja'ala bainahuma wa ja'ala wa min ayatihi an khalaqalakum wa min ayati an khalaqakum wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja Allah taala menciptakan dari golongna orang bine ciptaki dari orang laki Allah taala menciptakan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah an khalaqalakum min anfusikum azwaja Allah taala menciptakan orang bine istri-istrimu dari golongan orang laki wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mawaddah wa rahmah
cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri bene kholaqah tapi ja'alah. Berarti mawaddah warahmah butuh usaha dari orang laki bini kelak. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah bene wa khalaqah. Karena kebahagiaan daki datang macam-macam. Bodoh saya tak becek sekian lama, sekian bulan tak becek, akhir lagi becek. Beda baik caranya, beda baik jalan. Salah tanda moro cinta, salah tak cinta moro tanda macam-macam pun. Nika pun lah biduk rumah tangga punan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Berarti ja'ala, mun ja'ala nika membutuhkan usaha daripada suami istri kita untuk menciptakan rumah tangga si mawaddah warahmah butuh perjuangan, butuh usaha dari selaki juga dari sebi, saling pengertian, saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi, akhirnya terbentuk mawaddah warahmah. Lamun sebini tanda paksa enjak kok naudzubillah oleh setan dia. Tak bisa kasih sayang, tak bisa. Nah, lah nika bidan antara lafaz khalaqah bareng ja'ala. Naam. Pon wa ja'ala wa khalaqan dadekaken sapa Gusti Allah asura ing sangkakala wala hulan iku kadue asur arba'u syu'abin utawi papat pira-pira cabang, syu'batun utawi kang sak cabang minha saking arba'u syu'ab iku fil maghribi ana ing nggon kulon, wa syu'batun utawi kang sak cabang minha saking arba' yaiku arba'u syu'abin iku fil masyriqi ana ing arah wetan. Wa syu'batun utawi kang sak cabang minha saking arba iku tahtal ardi ana ning sore bumi asabiati kang 7 asufla kang ningsor. Wa syu'batun utawi kang cabang minha saking arba syu'ab iku faqas samai ana dukure langit asabiati kang 7 al ulya kang dukur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sangkakala nika andi beberapa cabang. Cabang fil maghrib pocak bara fil masyriq pocak timur. Wa syu'batun minha tahtal ardi tahtas samawatil ulya sabuk ya atas langit sapaling teki ben sabuk ning bebenah bumi sapaling maba. Neka cabang-cabang daripada sangkakala kala. Abang cabang. Beda cabang. Setiap cabang deki andik fungsi bitibi. Cabang borok, cabang timur, cabang atas, cabang bebe. Beda fungsi ni bitibi. Masya Allah kebasan Gusti. Wa fi surilan iku tetep ing dalem sangkakala minal abwabi saking pira-pira lawang. Bi'adadil arwahi kelawan wilangane pira-pira ambaan. Wa fi surilan iku ing dalem napa niku wau sangkakala minal abwabi saking pira-pira walang kelero saya mecah. Walang boh nek gelero yai bene walang yai lawang yai iya cong lawang bereneng labeng cong pada bae abwab yaiku lawang walang lho walang ono dik lawang jangan tak lem kalah sia lagi ya ini pasalah sapiro ake lawang-lawang ini gua bi adadil arwahi kelawan wilangani piro-piro ambaan arwah ruh. Setiap sangkakala nikah andi napa? Andi pintu, andi labeng, benyaan labeng ni ke sebenyaan nyabe-nyaben orang Saudi ni kah? Allahu Akbar. Andi labeng ning sangkakala slompret ni ka andi labeng, labeng ni kebenyaan bi'adadil arwah sebenyaan nyabe-nyaben orang saya andi nyabe. Wa fihi lan iku tetap ing dalam asur sab'una utawi 70 apa ni baitan omah wahidin utawi kang siji fi napa niku baitan omah fi wahidin kang iku tetap ing dalam siji omah minha saking baitan arwahul anbiya'i utawi piro-piro nyowoi piro-piro nabi dari rajen sangkakala nika tung situng sangkakala neka andi pintu andi labeng sebanyak arwah-arwana orang sadiknya baik bangsana jin bangsana manusia bangsana malaikat terus edalem wafihi edalem sur neka baitan bede compok-compok
Ngapa rajin kira-kira? Nah, fi wahidin minha arwahul anbiya, compok situng neka khususnya bener para nabi. Wa fi wahidin minha arwahul malaikah, wa fi wahidin lan iku ing dalam siji oma minha saking baitan arwahul malaikati utawi napa niku saking sab'una baitan arwahul malaikati utawi nyowoi pira-pira malaikat. Apok compok ama perumahan, beda perumahan di dalam sangkakalanya. Keng esen nyabeh bene orang. Nyabena para nabi, nyabena para malaikat. Wa fi wahidin minha arwahul jin utawi piro-piro arwah jin. Bungko boleh khusus perumahan jin dia. Wa fi wahidin lan iku disebut ing dalem wa fi wahidin iku ing dalem siji minha saking sab'una baitan arwahul insi utawi piro-piro nyawa manungsa. Beda boleh compok khusus manusia nih kah? Manusia dari awal sampai akhir apa bolong ning situng bungko jadi. Wa fi wahidin lan iku ing dalem siji oma minha saking napa niku sab'una baitan arwahu syayatin utawi pira-pira nyawoi setan. Bungko kanggo setan beda khusus. Sing gak keliru lebum pian. Ale budak bukan setan kadur deki. Demabun pada setan. Bagian tan setanan kabeh. Ya orang setan gena nikah. Semak bi bungko setan. Kelero masuk je bahaya aja. Wa fi wahidin niku kesebut ing dalam siji wa fi wahidin niku ing dalam napa oma siji minha saking 70 oma sab'una baitan arwahul hasyarati utawi pira-pira napa niku ambakane hewan kang napa melatah hasyarat wal hawamilan napa niku wal hawa min namlatilan napa niku gegremetani semut ila tamami sab'ina tis'an maling napa niku ila tamami sab'ina maring sempurnane 70 apa nih napa nika lafaz nika nah ila tamami sab'ina tis'an apa khilaf deh ya. Sinfan ya ila tamami sab'ina maring sempurnan 70 apane sinfan napa niku warnane golongan sinfan utawa warnane aqtahu kang maringi hu ing napa niku sinfan sapa Allah Gusti Allah Israfil alaihi salam ing malaikat Israfil. Dari sekian apa nyamana compok nika beda esen kapi beda penghuni kapi beda di aja beda dalam sakakalah sebakal Israfil malaikat Israfil lebih dekat dengan lah makanya setiap are semprong nih kan serompet malaikat Israfil semakin semak semakin bulan semakin tahun semakin aparat semakin semak wallahu alam makin beri kamu apa seman mulai zaman kak sezaman Nabi Adam pun empun lek sahabat ya ada wajah malaikat Israfil semakin are semakin minggu semakin bulan semakin tahun semakin semak terus semakin aparat berempejaran setiap wallahu alam mungkin bisa jadi melempung ponan udah iyalah karela tuntuk dia selamat tak ngowos Pak Dumon ngowos kadu dalam serompet nika dalam semprong nika berdelabeng benyaan sebenyaannya beno makhluk seodi baik dari jin malaikat manusia dari bangsana nika andiknya benyaben popolong tu situng pergolongan sinfan golongan jin tok, golongan setan tok, golongan manusia tok, golongan malaikat tok, golongan para nabi tok. Bagian hewan-hewan bang sebang hewan nih hasyarat bang sebang sampai sempurna petong bolo.
Bade di mabuk saat nikah kira-kira. Nah, tepak je bade di mabuk kira-kira. Ya remah keadaan abek saat nikah. Matur pada selamat kulo panjenengan. La ilaha illallah. Keadaan ngene ke pun darurat gawat saragadan nih kemunan. Pun kare ampun lek sediaki kapi dening Gusti Allah punan. Malaikat Israfil ampun siap punan. Kare ada entek perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mongko utawi Israfil iku iku wadi'uhu kang nyalap sapa si malaikat Israfil hu ing asur ala famihi ngatasi lesane malaikat Israfil yang tadhiru hale ngenteni sapa Israfil mata yuk maru kapan den perintah sapa Israfil fayanfukhu mongko nyebul sapa si Israfil talatha nafahatin ing telu pira-pira sebulan nafhatun utawi kang sak sebulan iku tabza'u sebulan kang ngagetaken wa nafhatus na thalatha nafahatin kelawan telu pira-pira sebulan nafhatu tafazzu'in yaiku suwiji sebulan ngagetaken wa nafhatus sa'iki lan napa niku sebulan ngelengeraken wa nafhatul ba'thi lan sebulan nangiaken saking kubur. Dadi nyebul nika dadi telok sebulan. Sebulan pertama ane ke sebulan se mata kerjat. Sebulan se nomor 2 nih ke sebulan maklenger memati kapi lah sebadan orang lah mati kapi sebadan makhluk dia. Sebulan se nomor 3 iki penika sebulan pejaga dari alam kubur. Barulah kiamat tunggu menika ponan. Kepada orang si tak mati yang kiring 4 nih kah? Jibril, Mikail, Israel, Israfil. 4 nih kata sete. Iblis tak mati kia. Dibude iblis dia. Ngeding napanya mana sebulan pertama dalam keadaan orang gelak dalam keadaan faza'il akbar. Tokercut ada setekerjat nggak nikah. Takerjat sobung tak pernah terjadi, takerjat manusia nggak nikah tak pernah terjadi, takerjat. Saking takerjat, saking takerjat sampai orang sengandung saat nikah brojol. Benih bajana ngandung, benih bajana lahir, ampun keluar punan, brojol punan bajana. Orang sengindung anak, ibu paling sayang ke anak. Terjadi apapun gempa bumi longsor lentuh anak saya sare kade pokon anak saya selamat perangko anak tapi saat nikah anaknya buang bi ibu lepah ke anak saking tekerjet tinak ya kiamat ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Saat nikah ketika zalzalatis sa'ah guncangan yang sangat dahsyat pada kerja dening Allah Subhanahu wa taala yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha orang senyosoen saat nikah buang bayi nama pataki ada rani ser ada saat nikah munan terus selamat tibi orang sing ngandung brojol saat nikah wa taron nasa sukaro orang pada semboyongan kapi wa mahum bisukaro saungkune tak mentem bene aban gelek napa mentem bene sempoyongan bene karena mentem bene wa mahum bisukara dawuh Gusti Allah saat nika orang sempoyongan kapi haja orang mabuk padahal tak mabuk wa mahum bisukara walakin adzaballahi syadid Allah taala saja dalam Al-Qur'an lama bisa orang ngaji bab nih kekiko bermaksiat ke Gusti Allah reda remah saya baca ayat
zalzalah. Pacil letak ngerti ka maknan. Ki kober aja, ki kober amaksiat kadang padahal pun lek keding ayat zalzalah nika. Inna zalzalata saati syai'un azim. Aduh, pancet. Kolak ke pegemet di luar kasa. Ada urusan tak main loh. Lah mangken ni kampun semak ampunan. Cuma dentek mata yuk maru bila saya perintah dene Gusti Allah fayanfukhu langsung sekali ni kayak serepo, telo kali serepoan. Qala Hudzaifah dawu sapa sahabat Hudzaifah, ya Rasulullah, tu Rasulullah, kaifa yakunu hale kados pundi wonten al khalaiku para makhluk inda napa nika? Inda nafhi. Inda nafhi ari kalane den sebul fisuring dalem sangkakala niku, dalem semprong. Duh Gusti. Katipun panapa keadaan meno sesat nika Gusti? Atanya sahabat Hudzaifah. Seperti apa keadaan manusia saat itu wahai Rasulullah? Genting saya saat nggak nikah. Gawat saya sangat dahsyat saat nikah. Keadaan saya sangat luar biasa. Malaikat pun takut saat nikah. Para malaikat pun takut. Karena Allah Ta'ala saat nikah bentum bonan. Enggak napa keadaan manusia saat nikah ya Rasulullah? Sahabat Hudzaifah tanya. Ketika isepul tining malaikat Israfil enggak napa? Qala mongkon jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, walladzi nafsi biyadi walladzi nafsi demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biyadihi ana ing kekuasaane alladzi. Maknane apa biyadihi? Tangane. Biyadihi berarti makna kekuasaan. Yadullahi fauqa aidihim, tanang Gusti Allah beri atas tanang para sahabat saya baiat saat nikah. Maksud Allah Ta'ala juga nyakseen Allah Ta'ala di kekuasaan maknanya yadullah tanang Gusti Allah ini kayak kocak idhofah idhofah takrim. Punya saya kelopai lah tuh bawa saya ngaji idhofah takrim, sandaran yang memuliakan. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di atas di dalam genggamannya, kekuasaannya maksudnya. Yunfahu den sebul fisuri ing dalam serompet, ing dalam semprong sangkakala, watakumu lan jumeneng opo as-saatu dina kiamat. Warrajulu hale utawi wong lanang iku kot rofa'a temen-temen ngangkat sapa si arrajul lukmatan ing sak puluhan ila fammihi maring cangkemi arrajul fala yat'amu mongko ora gelem mangan sapa si arrajul ha ing lukmah. Wa thawbu hale utawi pakaian baina yadaihi iku ing dalem antarane kiwa ing dalem ngersani si arrajul liyal basahu derapun nganggo sapa si arrajul hu ing athaub fala yalbisu mongko ora bisa nganggo sapa si arrajul hu ing thaub. Wal kuzu utawi kendi iku ala famihi ing atase cangkemi arrajul liyasroba derapun ngombe sapa si arrajul hu ing kuz fala yashrabuhu mongko ora bisa ngombe sapa si arrajul hu ing al kuz. Saking dahsyat tadabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang saya ngompak, jarang pacet langsung terkerjat, ada sama aja nikah. Ada tanda, tak terkerjat ada remah. Mereka naik serepo pertama, serepo mata kerjat. Saking terkerjat saat nikah, orang saya ngompak, lo pacet ngompak. Eke patah kaki kabir ya. Kakanan seman nyaman neng restoran neng baru. Kareng ngompan tok lah dalam keadaan lapar burung sing ngakan pakaian karengan guyet tok buru tebengkang wis kalau pai cak bener bengkang kalau pai mak dadi nek kesampian tak kerjet beda orang elang montor lah sebinek ngocak dem maka montor beda ada ria saking tak kerjet dari jedeng langsung keluar kalau pai cak bener bengkang cekak bisi kata
tepak sikatan, kejadian nyata nih kah. Tepak sikatan sebine ngocak, motor tak ada, can siapa? Ada dia. Demam tahu, langsung keluar abengkang asikatan, abengkang kelopai. Dadak rumah tekerja di dina kiamat ku. Anak kula si nomor telok geger saben Pak. Geger dari Panjunan, kula Panjunan ngencem din bedor nih kah. Tak tahu kula cek geger tak oning. Semua teki. Sabak ning tengah labang kula tekian bik neka. Beri pako cendel laki, beda pir-pir ne seneka. Cereng leles so senganju. Sahabat beda pir-pir ne. Tengah malam topuk geger kelopai lah. Tepak ni kejegen ni pun akak rangkak saya jaga kula tibi akak rangkak. Ya Allah, akak rangkak takut cetak segeger kadek takut potong takut apa kelopai tak kerjet karo anak je. Terus dari malaikat kuku senyerepo sangka kalah ni kata kerja tak abar kata apa orang yang selebar ni kalau pai pun buru lah sekeluar segala nikah dalam kebadan terbengkang bisa kalau pai pun wal kuzu ala famnya orang yang ngino mah kentina lekare angangan lekare ngino mah kare nyepan kare ngino mah fala yashrabuhu tak ko bersangino mah buang bi nom ngino mah. Apa persiapan kulit sampean untuk menghadapi tina dahsyat nggak nikah? Ada sih tenang Pak. Saya tenang. Orang-orang saya kelakuan nah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang saya ahli ibadah, orang saya, orang saya amal saya. Tak pernah kerja bi Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Lek patakok dekat Allah Subhanahu Wa Taala tak takut apa-apa lah nan. Ya Allah, daripada selamat kapi. Dan nikah pasti terjadi nikah. Al-Quran pun nyebut lagi. Inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Allah Ta'ala si Maha Agung mengatakan azim, agung. Allah Ta'ala si Maha Agung, al-azim. Allah mengatakan inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Allah Ta'ala si Maha Azim pun ada bu arya bene goncangan biasa bene zalzala biasa arya syai'un azim sesuatu perkara yang sangat agung mungko Allah si Maha Agung. Allah Ta'ala sing ada bu agung nih cak kebeban seroban odik nih ngedep na kiamat kulit sampean magaga bila sa kiamat di apa ban hataman berapa kali terusan berempat ibu sederhana, berempat rakaat bajang malam, berempat lemper bacaan Quran. Me pas tanya, bila saya kiamat? Aku nyaman kiamat biban. Lu serah. Odi nggak neke kok ngaku nyaman ngaramun kiamat. Mak nih benyatannya bila saya datang ke kiamat. Bula le kiamat benar ego saya bungkuk kiamat benar reng bine ngamuk ketok kiamat. Kiamat kene dia. Nyanyi tekerjat gula jompok tedung tekerjat ngakan tekerjat akalam bina tekerjat ulele sentak itu serang kemeto bireng bina kiamat sugro latihan obu dia malah sampean tak tekerjat maksudnya sebine kuaku tentu setia apa nyocot apa tekerjat melolo weh nyanyi di sebine lah burung setehedungan weh burung saya ngakan Bula le kiamat benar bula pun Gus benar kiamat latihan kiamat kene aja tuli berdatang kiamat raji le tak betang kok lah kok kiamat kene le benar kok jan la ilaha illallah untar muka pada selamat amin Allahumma amin malai tak stres sampai sampai sini ke seguni takut laku moro lambu le tang aja takut mau jadi aja tak nyaman ngakan tuh dok jiang kok takut deh ya makanya beri jog deh ya malah sambian taan no apa jog nyaman nggak Gus Dur juga Gus Dur kan mari cerita ya beda orang dari neraka ke surga ketemuan bi kanjeng caan wallahu alam bener panten Gus Dur saya cerita ketemuan kanjeng di surga dari di memang kok me abitang telak dari mana dari neraka terus siapa keadaan di neraka cantik di sana aja kata siapa jelek di sana banyak artis ya kok
Tinratin penyanyi boleh bisa kapi jan. Tis artis bisa kapi Gus. Anu pan mapan di jan siapa bawa coba. Tinratin masih di jan. Bener suar ketok siratin masih neraka boleh tinratin ini saya masuk maksudnya. Neraka ya biar Pak. Mun coba masuk jadi artis. Demak kon tinratin pemain sinetron, artis penyanyi tinratin. Ibadah coba kayak kata panas si pejemak nyaman dia. Coba cara jadi artis. Iya kayak tepakna, si rata-rata ya ratin. Jadi can Gus Dur je polon setinrat tu dibunyak di dalam neraka can tak bunyak. Sedel model sebagian del model lah. Budi disakapi can. Masya Allah. Nah, daripada selamat kapi. Amin Allahumma. Nah, ini bakal terjadi lah ini perlu ngenangan apa persiapna abah untuk ngedepi hari Syakata Jeriah. Nah, Masya Allah. Serepuan kedua nikah mata kede. Ketiga gimana nikah? Jaga dari alam ko jaga dari alam kubur ini pun macam-macam pun tergantung amal perbuatan salama odik dengan atas dunia berdesa cetakan berdesa kelembengan berdesa cetakan hayawan macam-macam macam-macam tergantung amal. La ilaha illallah. Termoga pada selamat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.